Jeresa High School luapotu itelekasi kopongol okarulo ilukumniare kedito mana kanyangon kisilo lobo kana adoloto adoketait na ka semifinals akawlona abitar soroti municipal essays golo ediope kanu enoti Tiso College Aloe, Nesiabu Correct, Gweri Secondary School, Igoroniare Kanu Enoti, Light Essays, Kese Apotu, Itelekazi Cranes High School, Eigole Diope Kanu Enoti, Kosodi Aloe Parents, Itelekar Alishon High School, Ikan Kanuyare, Kotoma Doketait na Opini, Noda Sipedokis Alomar Ay Langlanga Munyetena ka semifinals. Joseph Kasaija, Apollo Necholong, Aloete High School, Oboy Kinte, Apollo Kisemeroi, Kotoma aboliasio ka ngesi ebalebe, aboliasio kes elosete ejo. Apupe nga yalama ne polo noi, anuone ageone aboliasio no, idawona ujaune polo noi, mamiduwe bolia ete, anoe COVID-19. Konyera ido bobona rereng ebe obudobere ministry ochamudobere akirona ya support site giari so epola yalama enambala tengoli somero ane ere nambala jokan Kotoma doctorate na Pesu Olila High School Echoes Kamuda Hadashia kesi ejasi iswamaete ejok Teso Kwape region Nesi Okarulo Ebuni Aitolot aboliasio nu ka sinia odoketait na region Kokata Kwi district Noda Itolosho Angeset na Elap Kalo Soroti district Nesi Okarulo Iwadi kat isemeroi akaisaralu ongon Luda ilanglangete amunyete ngin Nada ingarani kit Iriyongete loka Uganda Secondary School Sports Games Association Iriyongete loka Fresh Diary Gabriel Esiku Kanuka TV East.